angka sitongan na agaga matana ipigau idi pacaramai nareko angka kiyoli untuk bawakan si de materi caramah na sabak magai iya ro isa na masigi ya rega jamae angka tamar hilalan na masigi nareko ya caramangi dehane rulle misanan ya kalompokan maka da kega tau maladda na makanja tapat na lori pong Allah Ta'ala kega tau napai si tengah-tengah untuk laksanakan iparintah na pong Allah Ta'ala kega tau napai mak guru tatongang iya sangi ibadah kega tau kaciu-ciu milau makasiwang iya deni rulle pisahkan narima kona naro materi carama ya rega penyampaian dakwah angkai ipalabangangi kadang angka jamaah makada iya koyer ustaz macarama liwa kadona batena macarama atau liwa karasna batena mapalabangangi agamai matarra da ibatena macarama niga makada ia rotau de panulle dapi itingkatan ia angkai na palabangang itau pandritata angka tota ya caramang ia matoro si de masigi kado nasang ya upujitosi ko makwiro angka to makada de na ulo baja mak berejama pajana napatama mi naraka ustase narima kona naro klasifikasi pembagian materi carama yang kena palabangang isinin na tau pandritata dena pada nabita sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah salah satu contohnya angka sahabat na nabita makutana ya Rasulullah fa'aina Allah ya Rasulullah kenri monro pong Allah Ta'ala ya Rasulullah aga nasa nabita Allahu min wab khablil warid yaitu pun Allah Ta'ala lebih macawe itu naya ura allomu ya ripodang ko nabita fa aina Allah ya Rasulullah kenri monro pun Allah Ta'ala wallahu min hablil warid kata Rasul yaitu pun Allah Ta'ala lebih macawe naya ura allomu de panama bela masu ya rona si de sahabat purai makutana angka si locenga okyolona nabita dengan sahabat yang lain makutana fa'aina Allah ya Rasulullah kinri monro pong Allah Ta'ala ya Rasulullah maka nabita ya pong Allah Ta'ala ya seimonro magi nang kedua tau makutana dengan pertanyaan yang sama tapi Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda ya ronna pamulangi maka de nabita lebih macawe pong Allah Ta'ala na ya ura alomu iya kedua makutana maka nabita pong Allah Ta'ala ya seimonro nasabak ternyata kemampuan keimanan na ia rotawe dena pada tingkatan na nasabak ia nak pamulangi keimanannya sudah kuat dan sudah kokoh maka nareku ipapahangi maka lebih macawe na ia ra'alomu na pahangi maka ia rupong Allah Ta'ala denang kana silap pasasi bawa atau matapai ia to sinareku ia kadua on na ipoda maka depong Allah Ta'ala ya seimonro apa kapang ipodangi maka lebih macawe ne ora lomu maka daya na rupu di sinilah Rasulullah khatibun nasa ala qadri ukulihim sampaikan palabangi dakwai bitawe palatukang itawe sesuai kadar kemampuannya narima kona nar upasangi setiap mengikuti caramah tungka mangkalingata dakwah tungka angkana tau pandritata ustaz emenre mapalap bacarama angka pasan na guruta kali sidenreng maka da aja mo tappa malotong ikong kana podaku pacaramah maka da sesuai gah si bawa iya ruwakatai lana agamata nasabak magai kada ko macarama itawe napakan na iti lalang iya tu tau mak guru tama masigie kadang napakan na iti lalang iya tu tau makanja na tappa na jadi makada kamaki karasi ya rega matarra la dai batena pacaramai tanya tu idi tau mak guru jolo na podang ia tu tau mariase kadudukan tapi ya kota ko angka na caramang na magampa yola malam mayola aja to sidi romatan rewe na tapata takada na lamai mi sa di pacaramai ia tu tau mak guru tamu masigi na sampai ka pacaramai narima kona naro ia tu kaya cara mangi tahu apa aja nih getalok ko bali bolata
aja ni gatalak ko tahu mega tu ya caramang aja tama ciko-ciko ko mabalu ki aja tapoji balle tahu aja tama bango-bango nasa bali bola ko makoro bali balu ko makotoro namudi makoto tabawai loko aleta nasa baidi tu idawai setiap pribadi aja na tabawai loko tahu apa kada ku ya caramangi tahu na bawa loko mi yanu makoro padahal malada palena tabawai loko aleta sebagai introspeksi diri napa irubah narekyana tu ampai akatana to mangkalinga carama to melo mi padecengi ampewe iya ko sasuai ini akadabawan ni alhamdulillah mamagi-magi po ng Allah Ta'ala nulle patugang kangiya sipa yang kay makdibola riatiku uang kasalama iya ko sasuai ni siba na palabangi pacaramay tapi iya ko depa na sasuai na detule dapi angin laudongi epong mamagi-magi yaro na sampay kangi pacaramay ule dapi ipada yaro na ule lolongang icanin na yasang itapa iya ko depa tule dapi jadi senantiasa yaro na rekomelo ki mangkalinga carama untuk tambay pa disangangi aja lalo hatalomi bawa si pulu silapo tapi dia na marigaga pabo angka tahu oko sengkal lau ca loka macarama sidap peka tau mato lau bici ide nang kalingay lau ladai de to nang kalingay lau ite podanga na kada tak dampang ya Pak Ustaz tahu taru tu kasi namo maga rajana tu sadat de to nang kalingay kakak mapi na lau mang kalingay carama na tanay makada magi talo ilak da to ngapa namu ya taselato bate na tanay maka nama mula mangkalinga cara manasang de gaga wang kalinga na aga na lampalabangan ustase tapi baraka na tudangi melo wala kegayasang na rekod tudangi mangkalinga carama tudangi bersama dengan para jamaah yang dirahmati oleh Allah maciutuki ibarakaki kutu maka dalau tona hat tudang apalan na tudangi wala aja na wali apalan na carama tudang kutu merengkalinga si bawa tawe untuk mendengarkan pesan-pesan agama Allah masarolat dia tu si jangin masampaja sunnah si saburakana iya na melo nalah jadi akong kapacarama ko sa parita na jangi macarama liwat tu tanre na palan na bu sini na tamatapan na pong Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir din na malampi aga mancaji milo sampai kangi na sabab pengetahuan ta dalam agama majana milo na ipaw makada sarjana ni jetu ya te ko makuli pa patataw ni siya taw ni safari na sidrap 7 tahun ya ko 7 tahun pak sudah sampai master itu buat dini master jadi master agama ni na rekomelo itu le manamui mala ya ro pengetahuan tak narima kona naro tapasi tambah ni bawang aja na to matili mi bakong kapacara mamakada kanja na tapi deni tatongang ya kong kana pasangang itakuragawi jamay yang pertama aga mancaji parallu ipangolo na rekotomelo angkat tatongang iya sang ipakasiwang iya parallu takatani masay makai gatau makasiwang lori pong Allah Ta'ala makai gatau tatongang iya sang ibadah makai gatau tatongang iparentana pong Allah Ta'ala nekia tiap-tiap ibadah iyang kay na patatorilalan na atutungan na de manahagaga na pangulo ripong Allah Ta'ala dalam hal pelaksanaan ibadah itu yan itu ampai tau pandritata malada hatu matika kenri monro malada matika na rekomelo imak kasiwang melo imas sampajang imma gina melo mas sampajang imma gina melo milodong imma gina melo majenne imma gina melo bang iya tu tau pandritata pura napasangi pangulo lalu akatamu ripuang Allah Ta'ala dan itulah makna hakiki dari pelaksanaan niat ia tulah heranna niat ina lapakang ilillah tapi kadang mania tawedenu le pada piri atinna polokko lillahi lokko ati edena ganna si jakka belana tapi untuk memasukkan dari mulut ke hati Nabi butuh 13 tahun untuk merubah itu tabayangkan ipak cewek na timur lokko ati orang-orang munafik untuk merubah orang munafik itu butuh bertahun-tahun ya kong katau pak baliang kita butuh bertahun-tahun untuk merubah polokko timun nate makanja ada adanna tapi wadi jaji atinna maja untuk rubah yero itu lama prosesnya nah dena siaga belana pak dena ganna si jakka polokko timun lokko ati pada saat angkata mannya makasiwiang angka mogil lattu oko atitta nia ewattunna angka ipalabang iya nanasa tau pandritata patasawpue maka da panguloy sininna ibadah iyang kay mutatongang
manasapi alat tukanna ibadamu nappa mutatonga sampai tahu pandritata purana pasangan Bapak Ki Ahmad Sanusi kasih di guru salah seorang sufi di Sumatera napa guru ngipak maka daya koto tamu masigi usahakan ni nabi tak dupai ko napa kota mari masigi ya konuru Muhammad dupai tahu na rekota mari masigi ya tu tahu tamari masigi matanna ya kong ka tahu tamu masigi tama matinro tanya tu nabi tak dupai detona kada matinro maga Pak artinya Pak ang kami matutu to ya nak beresal na pacara may tapatatutu ni matanah ya to na pa aja pacara may tapamacaka pakitan ang kami matutu batungan naga upasangi napa guru ngi guruta maka daya kota ma kuri masigi ya tu ya pa bu ya kota maka masigi mesti tatutu mataku ya tu nareko maka puja aja toku nasabade paulle pahade re inabita nareko buka mataku Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ipak julik kai aja tawe sebelum ipatapa aja tawe nabita pamampeki dupaiki napatotama dua telu tau pandritata yakini magi nang kaya sampaja sunnah tahiyatul masjid dan itu 2 rakaat mapakaraja masigi tanya masigi ipakaraja tapi isa na masigi hakikinna isa na masigi ipakaraja niga isa na masigi Allah dengan para malaikatnya kemudian yang kedua Nurul Muhammad yana tu ampai maka dan nabi tapat dupai ko ribolana pong Allah Ta'ala napa ko majulek katama mutatongang idu sampajange mupakaraja nabita pasilepu tumu utuna nabita papala limamu riwatu ang kamu mangilaw degaga padonga deni tarima nareko nabita pangoloy padongan natawe. Disinilah keyakinan para ulama maka daya komilau dongi lori pong Allah Ta'ala na nabita mo na pake mangolo yan natupak dongang diijaba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi ta usahakan iya ro ibadata tanya to tau mak guru pak iya ro nakan nalalang betongan na makada kamaki maka watang itu de panirule dapi bertahap ki iya konapa ita si bawat telo masapari acumuki aja muta mangingi nasaba perjuangan untuk agama, perjuangan untuk akidah, perjuangan untuk memperkokoh iman butuh waktu yang lama. Metta tu Pak, metta. Ya kong ka tahu tuli dena sapaka kolai masapari tahu baru bamutu nagangkan tilau doang amoy pun mamagi-magi nuleton nikmati sesuai aga unikmati nawat dengan kau si bawa wewa si tinro lo nama roro bere jama'ta namanya kayak baraka tabakiro aja tak kada lawanjo na tau cilakana de cingi jama nang keloto di nakariti ki aja pada itu malasa ko makwiro ya makanja ko malasa itawe na tumadising idi betongan naga majai tawe nasabai sange makanja Pak ya kau tahu kanja makanja itawe lokoidi na to makanja itu hanya bagus itu ya kau meki sapa ya sangi istimewa maja itawe lokoidi napa to makanja loko alena itulah istimewa itu bedanya jadi makadami itu teh makanja na reko baik kaya satu mapede cengite lokoidi to mapede ceto itu biasa itu tapi ya kau enggak tahu mapeja lokoridi na to mapekanja loko alena kita berbuat baik ya nanti asal luar biasa. Disitulah penilaian Allah yang sangat tinggi. Jadi aku majai tena tu majato padamu itu malasa. Itu agak bedana. Dari makona naro tau usahakan ye, tak jaga ije ya roh. Na paujaki tau aja mo taburaiwi aleta. Aga paburana lewe kono paujaki tau ya ku ya rope na pawe puat 7 tak dampoin kana sabata salah tuh. Ya peko salay tak dampangan ngerupok mamagi-magi tapajaro kang tapatirongan ilalam malampu makanja ko makiro majahite na tumabere palang tapi mawata Pak Budi Pak Mega tahu nasa mawata haya tuh ang kayasa ang kacapak ne sang isa bara ang memang kinri capak ne sang isa bara nareko nadapi ni copok na capak na kekuatan na tepat na tahu iya ko degaga capak na kekuatan tepat na tahu degaga capak na sabarakan nabita ipatan raki daging unta ipatan raki tai unta lai rempa tai sukurumi degaga denule dapi Nabi Ayub ipakan nai lasa
ipegai waramparan na jolo napai lagama na napamakada setange lagama itu waramparan mi ko na tau kasih sina salah alhamdulillah puluk ki po ngala taala na lepe mo po ngala taala syukuruna ya kung kamule dapi na mo setange chauto yo po mi ko napai cica mapangaru napai bosi-bosi nasa ngaja na tolo masafari bosi-bosi ay may cawa setange itu Pak. Apalagi untuk memasuki bulan suci Ramadan tapi gay lalu ibadata tapi upasangi nomor di angka napak guru atau pandita tapat tasawuf sebelum memasuki bulan suci Ramadan sedapat mungkin angka dia sunnah untuk ada yang mengatakan bahwa itu adalah mandi sunnat Ramadan carana de si detona sia belala da carana dia junnu apa ya tukut dia junnu nia ibisai alena baliau mak jenne tapahannya aja no palam purangi nama repa dit humang kalinga carame ko makadaka alena baliau na pahamanan nih yang ketiga enak niat ibisai alena baliau to mak jenne sampurna pada kotomelo mas sampajang kemudian yang ketiga to mala wa akatalu nia sapung ko ulu tangan kiri yang dipakai menyala-nyala ibolo ibagyang ngataw akatalu ibolo bagyang ngabiyo akatalu napa polea si akatalu ya kumarica manang ya lewe ya na tu fardunna ya sangit dio juno ya salah say wiero ya ko dio kiro nak matangangi dio na tako watu tamage ge masabungi tages say alena baliyo na dega kapalapi na ajene ki pe manapalo masampajang ya ko de to na tages say alena baliyo aja na ta jene itu mandi junub. Ia kok dia sunnat Ramadan yang pertama adalah niat untuk membersihkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua jenne ta'abbudi sana ta'abbudi istilahnya itu. Kemudian yang ketiga narekupure mak jenne dio ni tabolo ibagyang nga tahu namo sisam ni abio kacicang marigang kamarica mana ngalewe pura iero ajenne ki napa napasangi tau pandrita tapat tasawuf sebagai amalan supi angka ki laumas sampaja sunnah taubat duan rakang salat sunnah taubat aga niatna taubat carana unia kagi mas sampaja sunnah taubat duan rakang karena pengalat Allah Allahu Akbar magampang haji mena pusingnya kelam ya dunia epak dina tama ukilalan nasara na sampajangi hanya dia sebagai syarat utama tungan iya kunia mesti angka meki palla palang ciaki palla palang idi meninonroi meki mak basara ciaki mak basara idi meninonroi ya kota meni takbiratul ihram dena nawat dingiru bahasana itu semua berbahasa Arab ke belakang letu beresalang ya namo yolona ketakbiratul ihram apa itu ampai sampajange pak ibu ka ina sabak kata bere itu tu ina sabak bere selang maka apa tu gatau kariti angka na tau melo kata bere na baca ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi na kariti manang aja namu kariti iero ternyata sampajang pure mak bere salat telo atau mak bere salat lo abio na palenna iliman nok yolo non ron na suju na para sapuro kurupana aja namu kariti namu mecong kiri akalima lomon rideto na marigaga na tanya na sampajang. Jangan permasalahkan itu. Iyan namo ako kilalan na sampajan na kupure ro pure suju na tatekang ilimana panasapungo kuluna tanay laloy. Yare ga makjallo ina 25 na pakjallo makola yolo tanaywi. Kadakin rotosi ko nabi ko maguru mako tu. Na tak dua jallo. Aja mo tak kada sala yatu tanaywi jolo. Yatu ampe makade mantasapi ya kong katau makasiwian na makalelea muita tanaywi jolo. Ya kode metona pahangi maka ada cidimi gaje pe 5 mak jalo koto matahia 2 akada cidimi itu nasa wawasangnya tu 2 aja tak ada sale betemu tanai apa mega tau pak tapa mapasalami onroto na tawe dena memang kalingai kada taruh di salah ya mato jamai ternyata iko natutu memang ni docilin na tawe yo poko yang pareng kada bui makan ja tobat ite di mak jalo di tak 25 tetap pake kinri maguru akoro tanai supaya aja nama janya wana tawe maka jehasan si Bab Husain Pak Guru itu matoi mak jenne mako mati itu nah itu matoi mak jenne salah-salah batena nasang angka pada roniku he memewa ma pertandingan mak jenne mego manci yuri maka ada ba sisa nama jenne na pitani jenne cocok kado-kado ni roto matoi sisa na pura si Husain mak jenne si cocok si batena maka da kenapa makutana Hasan maka da kega cocok nasa cocok mana batin ku misalah
makanja ko makiro daripada de paniris sama bolo sila lota pole maguru nang katau matoa mau bani to 5 sampaja to makada salay ko makitu batemu de gaga maka de wani mo tumon ripat jay ko tapa macigo mapasalah ko ni apalagi ko 7 tahun ni lo masapari nang kamo pasala-sala batena tatapa podangi makada mana kamakoto na sa iwan ni manati ko mo kamasapari 7 tahun na haya macio jadi kadang itu tepat dengan keseringannya mengikuti dakwah madari mega aga-aga nisang madarito itu kumatanri pak disangan nate na malam maka pemahaman agamanya betul kan matanri ni pak disangan agamana nasang madari itu cayam parang madari lada makotu pak ya kunasan niya lena ustas madari ni menre macarama na tako ang kasalang-salang na yamparan na macay tanya ustas ya tuh tahu macam mak bicara nasabaya tuh agama silota sidapi tahu kemudian yang ketiga upasangi ya ron nak menghadapi bulan suci Ramadan ya kupure masampaja sunat toba maka da aga je pangupuna sembarang pertama al-ikhlas pada rakaat kedua angka makada makanja artinya namu ya rose saya makanja toh angka mi makada makanja ko yero terbatas makada di apa ayatul kursi namu ma inna ataina manitalah makada namu je inna ataina ustaz de to apa bismillah nah ya kode mau patapa bismillah adik bawa nih kemudian pura yero pura masam paja sunat toba 2 rakaat baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaik astaghfirullahalazim wa atubu ilaik itu 100 kali untuk pacingi sinna atas salangi. Kemudian yang keempat ibu-ibu terutama ternyata bapak-bapak pajolo tapi angka mato kapang ibu-ibu iya kongka kasih panena bali bolata bakoro na pura tatari sate tatari be pacapuni sakna de pataparewa sebelum memasuki bulan Ramadan taparewa lalu apa mega tu makun rei kasih tomatotta na sabak kasibukanna capuni sakna gagai purena bere tawe dena parewa atarona taparewa tahu sahakan iparewa iya ro angkai indran napa narekong kamangka tawaja ijolo napa tatamay ulan ramalan iya na tu termasuk igambira tawe narekonat tamay ulan ramalan dengan napalip manang isinin na sangkutan na nalagama nang iwadingi mapakaliali untuk makasiwang nasabari na pole malakae na turu barakae na wet dijaji menre kadudukat ta menjadi orang yang bertakwa yaitu katata yaitu ampai makadami agama tala allakum ya sengila allakum dena kada mesti mamagi-magi betungan na mudah-mudahan dia itu na yamanan na tawa puasa pak lolongang takwa makadatu aya ela allakum mamagi-magi betungan na angka lulusu angka de na lulusu ya poko talagama nang isang kurang sampai subuh di waktu duha taryuk kusunna masigi itu dasan reta soro takajanna makai nabita pak maminya rupana makai nabita masara ko jitu ita maka ada masara tonga ngaji ya Rasulullah makai nabita maga memang inasang angkai je rinraku de je ule waja ina katalu ni je manungga nanalenga tay aso talungas so na baja mani bawang na de paga dui wakatan ni na melo ni waja makai nabita mabe mo ko tutudang nasa loka mangulo ko pong Allah taala maka dia nabi tamelo go pak guru pak dong ia kumu baca ia mulai wajah inramu sebelum jatuh tempo rio pagal lupa lokiro nabi ta nakata pak guru lalu nak ya Rasulullah maka dia nabi ta Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kazal wa a'udzubika minal bukhni wal juban wa a'udzubika min galabati daini wa kahri rijal ya rona pak guru ngangi alhamdulillah pak siwan ni mak bani ang terewa lo bolana nabita langsung kak doi nabita na bawi syarat na nabita na pemakada alhamdulillah baraka na pak dongang eta pak guru ngae waja inraku maka nabita ken romala dui nasi somaniti maka ya Rasulullah watuna pura ta pak guru pak dongang masampaja sunat duha ka ubaca katalu na pak jo karewa lo boleh denang kau cenga to dicuku mak we mite kak dui mitte idui na yero die lo wite ya Rasulullah siduku meka parewa ilo bolata meka bawangi
tapi magi joka ka usidupa ya rote maka da utane kadaga ta sapa maka da diku tak denna seko eganna makota ronne maka detannya gaya nasa yana tu Allah nawukai si tengah nala si tengah nalenga ganna tu bawa ka majarang indrang maka nabi tabaraka na pak dongengin na tulu kupung Allah Ta'ala maka amiru situ ganna nasaba itu kupung Allah Ta'ala matoro egagaya pak dega agama susah namun mitte mi dui aja mo talamanang apa angkato tu tau iterang agagana desi sani lo terima kasih iya megala ada pak ako masorongo tu itaw ko mogo yoto na ni sorong yan ang maru na denang kanagini nagargas mi bawal denang kanaringerang kadang ya ropa lepa mo kiwas ang imilo terima kasih jolo na pa joka kadang niya jadi uko pa batungan na kadang idi pahala itu masike karon nabo na guru tau cukuki bersadaka tanpa menunggu kaya takatu isa dingatiku maka dawe ya to ngaje ruidi kadang ang katau maka da sogi pak was pasusaka sogi pak was sidakah aja namun lomi masige ta sidup pate icawatoki masidakan itu mega tau pak pawi maka da kalima ya masidakai weni maka daga mu berek kada mangici mak bawang pasidaka ya tu tabassumu ka piahi kala kasadaka mi cawa-cawa cak biru yulona padata rupa tau pasidaka lau masampaja pasidaka masikiri pasidaka masampaja sunna duha pasidaka taluratu anna pulona letok na batakalewe pasidakana duan raka sampaja sunna duha iya tuh aja tak capa isampaja sunna tapi aja tosin atau masampaja sunna mi pak melo kikolaku balu-balu tah mega tau ya mina baca isawa katilwaki apa melo mapatar labarang ya moto masampaja tahajud pak pure mendaftar PNS na pura ites na tajang iji moto imangolo na iya bate na mengilau liwa egan maru bapak dongan na doon ra kami sampaja sunna talumi manne mangolo ko po Allah Ta'ala na bisiratu nilaw maka tiga tau makaropa bate na nasa mengilau tam manasah madari ka tiya takajan na kong kaima pak kong kaima milaw doang madari tu makada puri masih kira subhanallah alhamdulillah meruk bawa mi alhamdulillah Allahu akbar amin Fatihah aga jatuh milau di panai pendre lima tay di makadani amin di panai me pendre lima makadani Fatihah aga jatuh milau wangi nai mako jatuh ipala yolo ko kaida imam dalam pelajaran tasawuf pak dena wadi makad de imange na rekodeni laudo kong kamu makmu ngoko tutuda salasidina dari sekian banyak namo makad de mana ngiya tu barisi yolo na reko angka cidio ko tutajang ipadongan na imange aja takade nasaba imaki itu kaida tasawuf yaitu ampai pak kona sorong ngatai mancaji macia ulu cia aja uko pesantren ya pak lebih na mina anak tahu napa kata lu mancajima asara akadua loro cicang lautomi mengaji anak arone wisiba guru-guru na melo masampaja nama kun reya manimonro terpaksa mancajima nga ya tona bang ya tona kama ya tona ima apa dega roane ya kene ang kalau sorok ulat biramu pen anak sorok magi pak si taungi si tengah saya memperdalam tasawuf tentang imam 40 rua pakutana 10 mipitu ule batu mega mo pide ule batu ini ya ule batu depa ule makanya cia ulu cia aja itu magi na maraji pak cik di bapak kutana niga iman na imangi ya ko tau mate itanai ma imamuka Al-Qur'anu imami manassa niga pe iman na imangi dalam kaidah tasawuf alif lam mim zalikal kitab yaitu kita iman na imang alif lam mim nigero na tabattung itaw pandita tapat tasopi alif adalah Allah lam adalah malaikat mim adalah Muhammad tallu na patattong imangi okuyolo na napatattong okumonrin hadere pinabita po ng Allah Ta'ala si ba malaika enapawad dis mapangulo sampayang imangi itu kaidahnya itu watan yo pukoto makmu hai ya culiang ngalewe kamakir jadi itu ampai pak mawatang betongan naga detome rampe manangi masalah imange nasaba mage de naga mamatur rewa memang cajima
ajak na batongan na salah satunya itu adalah syaratnya, prasyaratnya untuk menjadi imam. Ia na tu ampai imange pak mangolo mundria tu jolo napa mapangolo imange nasabak magay nita manang ijolo makmunna. Ia nagili tu nabita sawu supupa kumpa inna taswiyata supupi min tamami salat. Luruskan rapatkan sabda mi kesempurnaan salat. Gilimina mana mitai makmunna. Dena wadi pamangolo yolo imange dalam kaidah tasawuf nareko angkamu pasak da pole mondri. Dena wadi. Angka tu pasan na panditata. Dan ini adalah kabar, ada mengatakan bahwa ini adalah hadis, tapi ada juga mengatakan kabar. Maka ia kongka tahu pura nikama pak bange nakada adalino ia na tahu siak katan yang limai ibalisi tamaranaka pak berejama manasa kaplin na oko neraka ko pura kama pak bange nakada adalino betul naga pura pikama tay na patosiator oh la yolo ko cede ay ko na kasuja da mula yolo masage o kumula napai jaji kabina magay melo imangi pangolo isampajangi iya ko kaidana tasawuf iya sangi kata bere pamulan na imangi iya narito pura mana pinapangolo imangi napa makboko imunri mangolo sampajan na imangi yolo imakmun na pangolo na pangulo mana pi sampajan na makmunna napa mangulo sampajan na imang itu kaidah tasawuf deto nama watang marat jimmy ya sampai pak diulaya jadi makona naro perlu ita pahang maka da pak mega tahu tu tahu pak mega tahu ko angka gaga na tatongang yan aja ya je ro kurang idi ya kurang pak tomelo bang ibaca sa tomelo mas sampajang ibaca sa tomelo bang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim Allahu akbar ibaca sa na dini baca ku ipake dini baca angka tu pakutan aku tasawupe pak kinri na palatu ban na pak bangi maka dok to mareng kadinge de okui tapak na atin na tawe na taro banna pak bangi kenri na palalo oki do cilin tanya do cilin na temelo ipareng kalingai tapak na atin kok bangi tahu tapi mega tahu bana saya ko yano batas 10 menit de panalatu kanjak pajek lagona pura si melo marala alu tak deng kasimu ba mati li teh kanjak pagah tapi dega ka pak bere jamana apa ia mematomi ronia na melo pareng kalingai tahu magi bana pak Masjidil Haram ya di polebe Makkah tangkalinga gerek bana Masjidil Haram malampe ga dena malampe malada galeko de tapi magi kong kana katanite na tergarar tinre kong ka jama-jama lino na jama nasaba iya kong kamu tappa okko tinna te okko mimatitu na patama kalimat subhanallah tappa iyala alhamdulillah ipalalang itappa ini ngilaw ri pong Allah taala patamay pangubimu ri tappa na atin na tau matappa la ilaha illallah pacuram manang isini na jama-jama linomu na rekotami tappa mo na rekolatu Allahu akbar tappa panoiwi atin na nasaba tappa namu panno atin na tawe pa la haula wala quwata illa billah degaga pakulen na niya awatang sagadi na pulukui ko alingi kekuatan na kedongi na lot tatong isang pajang doang pak doang ni pak bangi ya tu katuna tau melo imas sampajang aga na baca makanya kita tona ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi lahirakku angkat tatu mangulo ripong Allah Ta'ala nuru Muhammad tatu masampajang Allah Ta'ala mapasampaja sapajana adi utatongang nyawaku pangulo ribaital makmur batiku pendre rasa kursina pong Allah Ta'ala suju masompa lan rodeku pangulo ribaitullah Allahu akbar tau pusa ya tuh degag make gak baca ya yan tu yasa sikiri tanalapakan lilla tanacore pena tanairiangi tanola napasa iya kui paki iya kui yapak gurongangi mesti nalapakan lillah tapi iya kui paki aja lalu nalapakan lillah iya sange baital makmur napasa tanangan na napasa aja tasolli dari ko denule makanya baital makmur batungan na atanangan na pak diboleh iya tu napasa nama tanang napakosolli batengi ipendre masompa suju masompa di rasa kursi na pong Allah Ta'ala ya kode tulay
makanya ya tu guru tay malapyo na pak guru tu murid naman ni Pak Onri mak guru cinampat to mak guru ya tu napasak na matungka Allah Muhammad ya ko masui Allah ya ko tami Muhammad ya ko jokai naka ya tahu na Allah ya ko naka ya biu na baca Muhammad dan kenapa tu ya tu jadi puang Allah Taala Nabi tadi metunan kana sila pasang. Kemudian amalan na guru ta yang kedua denang kana salaibi itu denan ri agagai pak ko denak baraka denan ri agagai ko denak baraka ya kidi mawatamo pa mana sahalalae ya ko halalae pak mega moto mulai tapi ya mak baraka e mawatang kegayasan ya ko loki bolana te matamu naki buarangi we palla na dena kada tinung we pallata de tu ninung ya ko naki buarangi we palla halala tapi de panak baraka tapi ya ko nasarahkan mak baraka ni itu kutulle mamal kangi makanja maka maka tu wata tu madak kana tu ko dena lengi tau na palin na bami na salaiwi o kotoni tantangan na payasangi baraka. Kemudian yang ketiga amalan na guru tak denan ri agagai na rekode na mana saapunan mega tau pak kotami warunge leju panda mangoto na le pangoko warunge pura piman re masopi masili si pina panakutana siaga linna ia guru tak na pasangan lada wajah ijolo lepa pina pamonre ia tu petangnya tim kehati-hatian na guru tak kutulle mamalkang madari pak ya ko lepa ka ko warunge masela pa warunge makada pura ni gamandre kakak depa napa kak memanre kada mape ni wajami maka ada wajami man ni demi untuk membersihkan hati dijagaiwi iya malah na guru teh. Kemudian yang keempat amalan na guru tak dia mereka kata amal kapa yang keempat ia tu guru tak ko bunga manre telu jari na pake na padenan ri agaga na rekodeni mawinanre na pana baca salawat na panri na bitta sianreng alusukna magai baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ibacangi salawat nabi tanapa yanre ya ko mapuase na ya to tapake we ya ko de to tok manre subuh ya matui pake ya ko katau pak lo bali kampung na maliwasa na degaga bukon na degaga duina baca la ilaha illallah Muhammadar Rasul tatat tukang capak lilata napa ta baca la ilaha illallah tamma ya rona pasat talolong wa na al kausar na bawa sesusiwan ni tu de na marigaga tu na pak guru ngurut aja minta pakai asoso pak mawari tu nanre na ibu iya na dito kan lah taman waktu pak taman kemudian yang terakhir upasangi iya tamai ulan Ramalak bu pak karena ini rangkaian untuk masuki bulan Ramadan ajak lalo nang kaibadah ita tongang dito yakin na terima pong Allah Ta'ala to milau do pak yakin latu pipak dongat tanapa tatambai maka apa yang kata milau do Allahumma rabbana wa rabbana bariskuna Sulaiman Allahumma rabbana nilau tapi dia sakadaga tapala tumui wasangi batungan nata panguloy pak dongat rabbana zalamna ampusana atan namo ki mangilau namo talu milau pak ko latumoy daripada si ratu ilau di kamamuka pak maka tu ga tahu maka je koloi bolana loki bolana kata lo bolata mangilau pindah ngadi mo kodong pindah ngadi mo jan ko de mo lenga ma de na ade no pare ko de to ba ko mi tu kung katawa ga je tumpi ko mano desa kara ga je milau yo po ko matanangi magi pak ko to milau do Allah Allahumma anta rizquna idi mi po non ripo de dale idi mi po mahaluas reski idi mi po pak bere ang kaya tamu mangolo koriko magi pangantar namo de ni baca resito kan tapi makanja mi sebagai etika maka jika tolong ko Pak Bupati milau dui milau sumbangan proposal kejero kasih pesan terete kejero kasih masigi ten nabusi jero nami pakai mak damalang mau sa kita mak da bawa no to milau dui majako langsung ni to maroki proposal aga ko kepada yang terhormat Bapak ini salam sejahtera saya peruntukkan kepada Rasulullah alhamdulillah mitero napa saya melihat Bapak sebagai dikenal Bapak sebagai dermawan saya melihat sumbangan Bapak ada di mana-mana sehubungan dengan itu ya napa tamat kami juga mohon bantuan magi nama lampel ada tanah makadabano kami minta bantuan ya aku makir aja bawan kamu makir makumati itu pong Allah Ta'ala situ ngena dena kurap pong Allah Ta'ala pak aku deta sompai dek to nano kadudukan ako deta sompai tapi ya ko itan raiwi alewe ata manasa nalingi kadudukan pong Allah Ta'ala itu intinya makanya talingi onro pong Allah Ta'ala natutungat ta dari komelo ki itambai kadudukan dari sesena pong Allah Ta'ala saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.